laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري مسيب جلب تد بن يتي الله تبارك وتعالى en juuliyani laaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminaango islam en seeraali faandunde jokkitagol ndeeɗo dursande ka tafsir tarjama ma ka tarjamatu tafsir suratu Yunus aya 26 nokku ka jalla fi ulahu woni humpitude ko marani rewayɓe mo ɓen kanko subhanahu wa ta'ala woni galle rewayɓe mo ɓen kanko jalla wa ala o wi'i lilladina hino woodani ɓen ahsanu labimɓe golle hino woodani ɓe ka joomi maɓɓe alhusna moƴƴere nden ɗum woni aljanna on wa ziyada hiɓe mari kadi ɓeydaari e dow aljanna on woni yi'ugol allahu tabaraka wa ta'ala wono nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama firtiri aya on ɓe maaki ziyada on ko ru'yatillahi azza wa jalla. Jalla wa ala o wi wala yarhaqu hippata wujuhahum geece maɓɓe ɗen qatarun nduggu wala zillatun wana koyeera, ɓe fottoyta e niwre, ɓe fottoyta e jaasere. ulaika ɓen ɗon ko ɓen woni ashabul janna, yimɓe aljanna ɓen hum kamɓe fiha ton khaliduna ko ɓe heddotoɓe, ja'alana allahu minhum. o wi walladina ɓen noon ɓe tawta kasabuɓe faggitike as-sayyi'ati bakkatuji ɗin, jaza'u joddi sayyi'atin bone bimisliha ko wano makko ɓeydatake, wa tarhaquhum hippayɓe noon zillatun jaasere, ma lahum alanaɓe min allahi immorde ka allahu on min aasimin hay dandowo. ɓen ɗon ka annama a sikkay ughshiyat ko hippira wujuhuhum geece maɓɓe ɗen qita'an ko taƴontinde min allayli immorde e jemma mudlima niɓɓituɗo. geece maɓɓe ɗen ko niɓɓiti ko a sikkay ko jemma niɓɓituɗo taƴa e mum fawaka yeeso maɓɓe. ulaika ɓen ɗo woni ashabun naari, yimɓe yiite ɓen, hum kamɓe fiha ton khaliduna ko ɓe heddoytoɓe, ajarana allahu minhum. o wi wa yawma ñande nahshuruhum men mooɓitoyta nahshuruhum men mooɓitoyta ɓe jami'an ɓe foppu maɓɓe. summa reftina qulu men wi'ana lilladina ɓen ashraku shirkunoɓe, makanakum wone e nokku moɗon, antum onon wa shurakaukum e kafidiɓe moɗon. makanakum bi mana ko firti nokku moɗon ko monta ɗum woni yiite ngen. fa zayyalna men sennidira baynahum hakkunde maɓɓe. wa qala wi ashurakauhum kafidiɓe maɓɓe ɓen ɓeɓe kafidayno e joomi meɗen ɓen, ma kuntum on laatanoki dey aduna iyana ko menen taabuduna wonɗon rewde men jaɓa ɗum ko onon andi ko wonno rewde hande ɓe yeddiɓe. ɓe wi kadi fa kafa billahi allahu yoni shahidan seede e ko men wowli ɗo kon, baynana hakkunde amen wa baynakum e hakkunde moɗon, in siko woni haysi tawno hiɗon rewde men kunna menen men laatinoke an ibadatikum ga e dewal ngal wonɗon men waɗande ngal la ghafilina, hari ko men weltindiɓe ɗum men anda, si meɗen anduno men haɗayno on ɗo kaani buy. en yii jalla wa ala wi hunalika ko ɗon tabulu feeñanta feññinane kullu nafsin kala wonki ma aslafat ɗum ko ki yawtinno ki holle fuu, wa rudduɓe rutteɓe natte ilallahi faade ka allahu on, mawlahum giɗo heftuɗo e maɓɓe alhaqqi ka goonga, wa dalla majja anhum ga e maɓɓe ma kanu dendangal ɗum ko ɓe laatino yaftaruna hiɓe fefino. qul wi'u man yarzuqukum ko hombo woni arkisowo on, mina samai immorde ka kammu o saaƴina ndiyan, wal ardi e ka leydi o fuɗina dinɗe ɗen leɗɗe ɗen. amman yamliku sam'a ka ko hombo woni on jeytuɗo nanɗe moɗon ɗen, wal absara e giiɗe moɗon ɗen.
waman yukhrijul hayya ko hombo woni on yaltinowo ko wuuri kon minal mayyiti e ko maayi kon wa yukhrijul mayyita himo yaltina ko maayi kon minal hayyi e nder ko wuuri kon waman yudabbiru ko hombo woni toppitaade aynita al amra fiya kuuji ɗin fuu ko hombo sa landike shirkoɓe rewaynooɓe sanamuɓen ngal ɗo landal fasayaquluna maɓe jaabo maɓe wi'a allahu ko allahu on tun woni wadde ɗiɗo fof ɓe yeddano ɗum jomumen o wi awa son jaɓi ɗiɗo fof ko kanko waɗata faqul wi'u afala tattaqun awa on hulata joomi moɗon waɗon ko wi on kon ɓayo gandi ala waɗowo si wona kanko o wi fadhalikumullahu ko on ɗon moɗon allahu mo wi'uɗon hino waɗude ɗiɗo rabbukum woni joomi moɗon alhaqqu ka gonga wana ɗe leɗɗe ɗe lesuɗon wana ɓe yimɓe ɓe rewoton ene famada ba'da alhaqqi ko honnum arata ɓaawo nde gonga on feeñi illa dalalu si wana majjere nden arata goɗɗum ngo si yewtama ha gonga feeñi haray yo haaɗe ɗon ko waɗi si gonga feeñi artata yeeso nde gonga feeñi si wana meere jalla wa ala wi fa anna ko honno tusrafuna wona ɗon surirede ittire ɗon e koko laaɓi ɗo o wi kadhalika ko wana non haqqatu waɗɗorno kalimatu konngol rabbika joomi maɗa alalladina e dow ɓen ɓe tawata attinoɓe ɓe fasaqu ɓe yalti ɗoftare annahum ɓen ɗon dey la yu'minun ɓe jaɓata gonɗimde ɓen ɗon ɓe tawata attinoke ɓeeɗo ɓe yalti e ɗoftare no konngol ngol waɗɗori e ɓeeɗo noon ko non waɗɗorno e ɓen kadi si konngol lette waɗɗike neɗɗo la yu'minu o gonɗinta o wi qul yu hal min shurakaikum ene hino e kafidiɓe moɗon ɓe rewoton ɓen man yabda'ul khalqa on mono fuɗɗa tagu no e reweteɓe moɗon ɓen mo wi'a ton tagu hunde kaari o tagayi on summa refti yu'iduhu o wara ɗum o immintinna ɗum no reweteɓe moɗon ɓen waɗowo ɗum o wi qul wi'u allahu allahu on kañum ko kanko ni yabda'u wonɗo fuɗɗude al khalqa tagu ngu summa refti yu'iduhu ko kanko ni ruttitay ɗum kadi ɓaawo nde o ɗettiti ngu fa anna ko honno tufakuna wono ɗon fofindorede itte ɗon e koko laaɓi qul wi'u hal min shurakaikum ene hino e kafidiɓe moɗon ɓen man yahdi on mono fewna majjuɗo ilal haqqi faade e goonga qulillahu wi'u allahu on kañum yahdi himo fewna tagore makko nden lil haqqi wonande goonga on o wi ene afaman yahdi ko on mono fewna ilal haqqi faade e goonga on a haqqu ɓuri handude an yuttaba ande jokkete si yamirima haɗi amma laya hiddi kaa ko on mo tawata o fewanta hay hoore makko kanko tigiri o wata fewnude hoore makko ko on ɗon jokkete on mo tawata amma laya hiddi ko on mo tawata fewanta hoore mum illa si wona an yuhdande o fewna ko on jokkete landal ngal woni ene ko on mono fewna ɓuri handude e jokkude kaa ko on mo tawata fewanta hoore mum sinande fewna haani jokkude kombo ɓe ɓuri handude e jokkede o wi fama lakum ko honnum heɓi on kayfa sifa tahkumuna no wonɗon ñawirde ni tertoɗon fewnowo on jokkon fewneteɗo on wama yattabi'u wonali hino jokka dey aktharuhum ko ɓuri ɗuɗude ɓe yimɓe illa dhannan si wona sikke tum ɓe ala e pellet inna dhanna tabitile sikke ɗen la yughni nafata min alhaqqi ka gonga on wali ɗon shay'an hay e hunde jogiiɗo pellet e jogiiɗo sikke na gotum ɓe gollata o wi inna allaha allah on alimun ko anduɗo bima yaf'aluna dendangal ko ɓe woni gollude kon o wi wama kana hanana hadha alqur'anu ndeɗo alqur'anare ka hakkil hisuki an yuftara nde fefidete min dunillahi ganin allahu on nde wowlire ni hara wana joomi men wowli nde walakin alqur'ana on tasdiqa ko nde gonginde alladi ɗen defte bayna yadayhi wonnode yeeso mayre wa tafsila ko nde laaɓunde alkitabi bindodi la rayba sikke ala fihi e mayre min rabbil alamin ko immorde ka jeeɗo tagore nden
wa tafsil alkitab ko nde laaɓunde bindodi sa hendike a taway no weli jangude ko jilɓe fuy ala e mayre am yaquluna ka ɓe wi'ay iftarahu nelaɗo fefindi alquran o wi qul wi'u fa'tu adde awasi ko gonga mo on fefina gongol mo ɓe no wawi ɗum adde bi suratin awa simore wotere mithlihi wa'unde wa simore alquran wad'u nodde e ɗum man istata'tum kala mo hattan ɗon min dunillahi ko wana allahu on in kuntum si tawi on laatike sadiqina ko gonguɓe mi fefindinde onon kadi ndaareno fefindoren wonde addon ndaaren fefindanɗe ɗen ɗiɗi si tawi ko gootu jalla wa ala o wi qur'ana fefindaka bal sikoni kaddabu ɓe fenni bima lam yuhitu ɗum ko ɓe huɓindake bi ilmihi gandal mu'um ɓe andali qur'ana ko woli hiɓe yeddude alqur'an kono ko yeddini ɓe walamma ko nde tawno ya'tihim arali e maɓɓe ta'wiluhu firo maɓɓe ngon ɗo ko noon firirte ko ɓe yeddani alqur'an walamma ko nde tawno ya'tihim arali e maɓɓe ta'wiluhu firo mayre ko nde wi'ata kon mo waɗimi halkaymo mo waɗimi sunnaymo ko nde tawno ɗum arali tawɓe yeddi si tawno ko nde wi'ayno mo waɗimi waɗay kon wannoɗo woosi yiyanoma waɗama ɓe yedditayno ɓaawo ɗum ɓe yedditatano o wi kadhalika ko wana noon kaddaba fennirno alladina ɓe min qablihim attinoɓe ɓe fanzur ndaari kayfa ko honno kana laatorno aqibatu battane alzalimina toñaynoɓe ɓen wa minhum noye ɓen man yu'minu bihi on mono gondina alqur'an woni ahlul kitab e ko yaade maɓɓe ko wana ahlul kitab no e heeferaɓe ɓen yeddoɓe ko jokkuno kon ara gondina alqur'an wa minhum hinoye maɓɓe kadi man la yu'minu bihi mo gondinta alqur'ana few heddo e keferankaku muɗum ngu wa rabbuka ko joomi maɗa a'lam ɓuri andude bil mufsidina bonnoɓe ɓen wa in kaddabuka si tawi noon ɓe fennima annelaɗo on faqul wi'u liino heeranilan jokkugol e gollugol amali golle ande mi hollaɗen walakum onon kadi no heerani on jokkugol amal kum golleji moɗon ɗi jokkuɗon ɗi antum onon ande bari una ko on dandiɓe pottitiɓe mimma amalu ɗum komi woni gollude wa ana min kadi bari komi dandiɗo pottiti mimma ta'maluna ɗum ko wonɗon gollude wa minhum hino e maɓɓe kadi ha joni man yastami'una ɓen no ara heɗito ilayka faade e maɗa en humpitonake Abu Jahal e Abu Sufyan ko waɗayno kon ɗum wona fillede ɗo kadi jalla wa ala o wi ɓe araɓe heɗitoka maɗa jemma alqur'ana haraɗa juula fii ɓe heɗike alqur'ana ɓe nani afa anta ene ko annelaɗo on tusmi'u naninta assumma faaɗuɗo on walaw kanu haysi tawi ɓe laatike la yaqiluna ɓe haqqilta ko ɓe woni nanude ko mo nani hito haqqilali faami hito ngon o nafitorta hito ngon o wi wa minhum no e maɓɓe kadi man yanzuru on mono ara daro ndaara ilayka faade maɗa ha tenjina afa anta ene ko an tahdi fewnata al umya wumiɗuɓe ɓen walaw kanu haysi tawi ɓe laatike si ɓe ndaari la yubsiruna ɓe yiyata ko waɗi gite ɗen e giiɗe ɗen na gootu nanɗe ɗen e noppi ɗin wona gootu gite ɗen ko ɗum woni aala giiɗe ɗen gite ɗen waɗa giiɗe ɗen waɗa ɗon ko place mum on no noppi ɗin waɗa ko ayna jonna nanɗe ɗen hito ngon en yi dunoru ɗo ɗum ɗo ngol kaakol ɗo si ngol ittanama bani adama ɗo ngol ɗo kadi ittama o heddike hara ngol ala o nanata ko wowlata o faama ha o maaya o nanay dey kono haray ala ko o faamata ko waɗi ko ɗum ɗo hoccata hitoji ɗin seɗa ɗi ha moƴƴina ɗi ko yaawi fof naadana nanɗe ɗen ɗe nanira no wowlirano ko ɗum woni golle ɗum tan yawito ndu dey mo yawitike ha itti ndu o wayray nande wacce nande few ɗum ɗo woni al udhnu kono as-sam'u ko nder woni jon non ko udhnu ndu ɗo on yi ko ɗo portoɓe ɗetti antenne parabolique ngo beɗo ngo ɓe ɗumannorto ko nowru ndun ɓe jangi ɓe ɗetti sabu ko ngon beɗo woni pooɗude piiji ɗin
naɓana écran hunkun nder wano woni feƴƴirde non ka o yiisi gonɗon débranchama koko suuƴata tun yiyataka écran ka ngo kadi si débranchama ko sootun nanata ara heddora ko famete en faami ɗum ɗo kadi ɗe jolɗe ɗo ko gite ɗen ni wana giiɗe ɗen ɗum ɗo yiyata ɗum ɗo ko yiyata kon kaka ngaandi ga woni ko ɗum si neɗɗo no wuma hara ɗum no udditi hino wuma hara no wa'i ni ka kesi ko ɗum si jommen landaki ɓegoy ko hombo woni jaɓuɗen noppi ɗin ko nanɗe ɗen o wi ko hombo woni jeytuɗo giiɗe ɗen o landaki fi gite ɗen ko waɗi gite ɗen no serti e giiɗe ɗen noppi ɗin no serti e nanɗe ɗen kono kun jolkun koye loñoy ko yiɗen ɗo yawitiɗen ko'oy ko koye woni seɗude haalaji ɗin si français wowlama no wowlira o seɗa ha naadane e français nana si pular wowlama seɗa ha jonne ɗum si ɗum ittama soƴo tun nanata a nanay noon kono haray ala ko seɗa haala kan naadaka feƴƴay tum en yawi ɗum on yaali ko ni woniri si ari koyo piyoga seƴƴa ɗo ala haranda jokki haajuji ma subhanallah ndunoru no golla golleji mum ko ɗo ɓe jangi parabolique ɓe wengi poɗani ɓe satellite on jonni ko ɓe faala kon ko ndu woni poɗude satellite sawtuji ɗin jonna nder ga fahimna haray ɗum ɗo hino jeeya ko ɓuri himmude e ko jallama ala woni en yeetade wondema a wawata fewnude bumɗo si tawi o yi'ata so udditi gite ɗen tawi gite ɗen ala yiwde na an fewnatamo e laawol sina hara ko ya ɗowmo yer ko ɗowɗa o kono a watamo tindinde o fewna laawol o ala yiwde kano wawi si bunɗo ari ɗo landi kama ka kaari en ɗo a watamo sifanade ɗon sappoɗa ha o hewtoya ka ɓen hara ko sappagol ɓay renta ka wonɗa sapporde ka jalla wala wi inna allaha allahu alla yazlimu nnasa o toñata yimɓe ɓen shay'an hunde walakinna koni tun annasa ko yimɓe ɓen anfusahum pittali muɗum yazlimuna woni toñude o wiwa yawma ñande yahsuruhum o mooɓitoy ɓe yimɓe fop ɓe wonay nden ñande wa'anayɓe ka allam yalbasu a sikkay ɓe meeɗali ñiiɓude aduna illa sa'atan si wona waktu gooto minan nahari immorde ñalorma on yata'arafuna ɓe anditindiraygoy kadi baynahum hakkunde maɓɓe ñande darngal ayyata hay gooto mo andunoɗa jiɓoɗa ko homboni ta'rifuhu kama kunta ta'rifuhu tarahu kama kunta tarahu ayyata gooto landitoɗa ɓayɗoɗa fotta e goɗɗo wono ya dumunde fotta e makko tawa no wirnanima seeɗa tawa ma landitoɗa si arta ka lakara ɗum ala yata'arafuna baynahu mo anduɗa ɗo ha mayiɗa o immoyto tun wiya ko anni ko ɗum si haqqeji ɗin hette goto majjoyta goto majjiroyta kadi hay e goto jalla waala o wi'i kadu gondi khasira soyi perdi alladina ɓen kazzabu fennuɓe bi liqa'i llahi hawroygol e allahu on wama kanu ɓe laataki few muhtadina ko ɓe feewoɓe ngal gollal maɓɓe ɗon wa imma nuriyannaka wi amma si men hollima ba'da yoga alladi nden hunde na'iduhum nde men fodi ɓe aw natawaffayannaka ma ɗum men ɗettitima fa ilayna ko faade ka amen marji'uhu woni ruttorde maɓɓe summa refti allahu shahidun ko seediɗo ala ma yaf'aluna e dow ɗum ko ɓe woni gollude ɗo ko weltingol nelaɗo jommen wi si a wuuri ha mi lettiɓe yeeso ma a yi'i ma ɗum mi ɗettima mi lettali ɓe yiwɗa si ɓe tawi langa mi hollete ko mi waɗata ɓe kon fo e mum ta suno en faami o wi wali kulli ummatin no wodani kala mofte rasulun nelaɗo fa ida jaa si ari rasuluhum nelaɗo maɓɓe on darngal ko ɗon qudiya ñawete baynahum hakkunde maɓɓe bil qisti e nunɗal wahum hara kamɓe la yudlamuna ɓe toñoytake ahlul tawrat ɓe ñawirtake injil ahlul injil ñawirtake tawrat ahlul qur'ana ñawirtake injil e tawrat goto fof ko nelaɗo nelanoɗo e muɗum on deftere nde o naɓuno nden ko nden o addata o weeɓita o holla ɓe o jonnunoɓen ande ɓe jokkuno ɗum ka ɓe jokkanu ɗum jalla waala wi
wa yaquluna hiɓe wi'a mata ko honde woni hadal wa'du nde fodore dargal ko honde ɗum neeɓi kila fuɗɗiɗa wiide dargal ɗum neeɓi ko honde ɗum wonata in kuntum si on laatike onon nelaɓe ɓen sadiqina ko on gonguɓe jomen o wi qul wi'amɓe la amliku min mi jeytana li nafsi hoore an dorran lorra wala naf'an wana nafoore illa si wana ma sha allahu ɗum ko allah on haajaninmi ɗum ɗo holli mashi'atul abdi tabi'atul li mashi'atillahi jalla wa ala wa anna lil abdi mashi'a o wi li kulli ummatin no wodani kala mofte ajal lajal haka wurata idha jaa si tawi ari ajaluhum lajal maɓɓe ngal fala yastakhiruna ɓe nennitantake sa'atan sa'a wala yastaqdimuna ɓe ardinantake kadi sa'a qul wi'u ara'aytum yeetelan in atakum si tawi ari e moɗon azabuhu lette allahu ɗen bayatan jemma ara ɗon ɗaani aw naharan ma ɗum ñalorma madha yastajilu minhu lmujrimun oɗo noon aya mo mettifirde seeɗa oɗo madha ma on ko alamatu ta'ajjubu o wi'ete za on ko ismu ishara no wawoto firtorade hara faamoto andi ko kamɓe landi to wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin o wi in atakum azabuhu bayatan aw naharan o wi ma kawe za nden hunde yasta'jilu nde woni hawjande min he muɗum yo ar almujrimuna si nden ari nden ko buyi hawni kawe nde hunde nde ɓe noddata en faami aya on metti firde seeɗa bimana sen naadindiri tun en watamo firde faamen mo se wi madha yastajilu minhu almujrimun en wattay mo joni landal na o landal non oɗo laysa istifhaman innama huwa ta'ajjub ma on ko harfu ta'zim ma kawe hawnike mawni za nden hunde yastajilu nde woni hawjande minhu e muɗum yo ar almujrimuna bandiji ɗin ɗum si ari ɗum no mawni en faami aya o ko ɗum so wi amma yatasa'alun anin naba'il azim kangal ni oɗo e on ɗon ko nafsu shay en faami no firirte no ma taƴa o wi asumma ene ko ɓaawo idha ma waqa'a si ari hayani e mo ñoƴƴi on amantum bihi gonɗin ton ɗum onon darngal kosingal ñoƴƴi on tuwi on jaka ko gonga onon ko ni lette ɗen kosiɗe saaƴiɗe halki on tun wi on jaka ko ni onon on gondinta ha ñoƴƴa on ɗum woni landal ngal jalla wala wi al ana ene ko joni non gondinton waqad gondi kuntum on laatinoke bihi e ndeɗo hunde yande moɗon gondin ɗon hande tastajiluna hari ɗon hawjana on yinon joni yani nde yaninaɓe gondini ko ɓe gondini kon mawna kamɓe noddunoɓe anda en faami jalla wala wi summa refti qila wi ane lilladina wonande ɓen zalamu toñuɓe zuqu meɗe azabal khuldi lette heddotoɗe lette heddagol e nder lette ɓe wi'ane kadi hal ene tujzawna hiɗon tanƴini yoɓede hande illa si wona bima kuntum ɗum ko laatino ɗon taksibuna hiɗon faggito ko landal ɗo ko yewtereji no natodiri moƴƴa ɗo summa refti nde lette ɗen ari yani ma nde dargal ngal dari ɗo ko amrun yukhbaru anhu ka annahu waqa'a li tahaqquqi wuqu'ihi o humpitay woni ko yanali taw wasi tawi yani ha feƴƴi ɓayri ko ma yanoya faami joni yewtere nden o wi joni si tawi aroyi yani ko ɓe wi'anoyte summa refte qila wi'ane si yani lilladina wonande ɓen zalamu toñuɓe ɓe wi'ane zuqu meɗe metto ɗon azabal khuldi lette heddotoɗe ene ɓe wi'ane kadi hal tujzawna ene hiɗon tanƴini hiɗon handi e yoɓede illa si wona ma kuntum ɗum ko laatino ɗon taksibuna hiɗon faggito aljawabu la ko waɗi ɓenni husnu dhanni yatarattabu alayhi husnul amal
jorto bi mana tanjinaare moƴƴere joomi men sino maayude ɗum hino hoti e golle moƴƴuɗe jogiiɗo golle moƴƴe heɓay tamaw moƴƴo jon golle bonɗe yo yiltu ɗum watta ɗon tamaw moƴƴo yaada e mum ɗum wela heɓude en faami tanjinen ko ɗon rubu on haaɗi hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal